Reka amakuru yacu twerekeze mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyarubaka. Abaturage batuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyarubaka babangamiwe n'ubujura butagira icyo busiga inyuma, ubwo babiba bakabiba n'imyenda y'imbere. Ndavuga amakariso, amasutiye, mucikopa ndetse n'amasengeri. Bivuze ngo aba baturage nta myenda bagitunga kubera ko niyo bameshe bagatarabuka basanga imyenda bino bisambo biyanuye. Bivuze ngo iyo bateretse agasafuriya hanze batetse wikoza mu nzu ugasanga agasafuriya karagiye. Basabye ubuyobozi kugira ngo bukaze umutekano mwaka kagari mwuno murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kayonza kugira ngo ibi bisambo bifatwe bitabwe muri yombi kubera ko barabajujubije. Nibagiye kubabwira yuko biyise akazina, biyise abapapi. Reka twerekeze mu karere ka Kamonyi, ikiraro gihuza akarere ka Kamonyi n'imirenge itandukanye ubwo ari itatu. Ndavuga Nyarubaka, Nyamiyaga ndetse na Musambira. Bivuze ngo iki kiraro gihuza ino mirenge cyaratandukanye ubwo imodoka zitabona uburyo kizijya kuzanayo imyaka, bakaba basaba ubuyobozi kuba basana kino kiraro kugira ngo iyi midugudu cyangwa iyi mirenge kugira ngo ihahirane. Reka tugaruke mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara. Mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara hari abana bagera muri 5 bishoye mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nabwo butemewe n'amategeko, ubwo bari gushaka kuva mu ishuri bakaba basaba inzego z'ubuyobozi kugira ngo zifashe bano babyeyi gukura bano bana mwa kino kirombe ubona bafite imyaka mikenya, biganjemo abana b'imyaka 12 kugera ku 10 ndetse na 15. Bivuze yuko aba babyeyi bahannye abana babo banga kureka kujya gucukura amabuye y'agaciro. Ni mu gihe Kayonza akunze kumvikana ibirombe bikunze kugwa ku bana bakitaba Imana. Niyo mpamvu abaturage bisabiye cyangwa bahamagaje itangazamakuru kugira ngo babwire ubuyobozi kugira ngo buze bano bana bakure mwa kino kirombe basubize mu ishuri. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba ubwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera. Bivuze ngo ibintu byose nababwiye ni incamake y'amakuru, ubwo ngiye kurambura amakuru mu buryo burambuye. Je mugiye kubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Turatangirira mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyarubaka. Bivuze ngo mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kayonza abaturage babangamiwe n'ibisambo biza kubiba bikabiba n'imyenda y'imbere. Ndavuga imyenda bambariramo imbere, mucikopa, amakariso, amasutiye ndetse n'indi myenda bambariramo imbere. Ni mu gihe rero aba baturage basabye inzego z'ubuyobozi kugira ngo zikaze umutekano kwa kino kibazo gikunze kubera mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyarubaka. Ni mu gihe rero abaturage nanone bongeye kwisabira abaturanyi babo kubona bino bisambo nibo bivugirize induru, ubwo bavuga yuko kuvugiriza bino bisambo induru bihindukira bikaza kugutera ku rugo rwawe nijoro, byarangiza bikagukubita ndetse bikanagusahura. Bivuze ngo barabareka bakiba bakigendera kubera ko nta mbaraga bafite zo kuba bahangana na bino bisambo. Nababwiye yuko ibi bisambo byiyise abapape bishyize hamwe ndetse n'isoresore zisanga 15, bavuga yuko ni insore zateruye ibyuma zirirwa zinywa inzoga muri quartier, nta kintu zakoze ari byo bituma bajya kwiba. Reka nanone amakuru yacu ubwo tuje tuyerekeza mu karere ka Kamonyi. Ni mu gihe uturere cyangwa imirenge itatu ituye mu karere ka Kamonyi, ndavuga Nyarubaka, Musambira ndetse na Nyamiyaga. Iki kiraro gihuza iyi mirenge kari itatu kikaba cyaracitse. Abaturage bakaba basaba inzego kuba zabafasha kuba basana kino kiraro kugira ngo iyi mirenge igirane imihahirane. Bivuze ngo imodoka zijye zihaza zitware ibyo bahinze. Bavuga yuko hari imbogamizi ku myaka yabo kuba igura amafaranga make bitewe na transport zihagendera bagiye kugura ino myaka. Bivuze ngo rero Kidasamura TV ni ihuriro ry'ibiganiro mu gihugu cy'u Rwanda. Wigumishaho urushinge rwawe kugira ngo ukomeze wiyumvire amakuru. Reka rero tunyarukire mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara. Abana basanga 15 bishoye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko, ubwo abaturage bahamagaje itangazamakuru kugira ngo babwire cyangwa babasabire abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'inzego zose kugira ngo aba bana bakure mwa kino kirombe bishoyemo gucukura amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko. Ni mu gihe mw'iki kirombe baherutse gupfiramo n'abandi bantu. Rero abaturage bakaba bagize imbogamizi z'uko abo bana babo batabumvira ahubwo bishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko.
bivuze ngo rero kwitangazamakuru cyangwa Kidasamura TV Rwanda inama yagiriye bano babyeyi ni ugufata abana babo bakabasubiza mu ishuri, ndetse ndaza kubabwira itangazo rya NESA igihe abanyeshuri bazasubira ku mashuri, ese bazaza bitwaje iki. Ndaza kubakorera ikiganiro mu kanya cy'itangazo rya NESA yashyize hanze, bivuze ngo nimuza kugikurikirana muraza kumva aba bana bari kwikura mu ishuri, ese ibihano ni ibihe, ese aba bana bimeze bite kugira ngo basubizwe mu ishuri. Ariko ko bisa kose aba bana bakwiye gusubira mu ishuri. Rero aya makuru nayo nabateguriye naharangiye. Nimba iyi nkuru igufashije cyangwa aya makuru abagufashije tuba twagiye gufata mu ntara zigiye zitandukanye, kora like ndetse usharinge uzihereze abandi banyarwanda kugira ngo bajye bamenya aho igihugu cy'u Rwanda kigeze. Nimba video utayikunze ubyandika muri comment, nimba wayikunze nabyo ubyandika muri comment. Hari akazi mbararikiye kumwe Ground Hotel, Nobilis Hotel ndetse n'akazi k'ubusekirite muri Top Sec, Delta Security ndetse n'izindi kampanyi. Bivuze ngo aka kazi ndaza kugatanga mu kanya mu bindi biganiro ndibuze kubashyiriraho. Ibi bigo byombi byambye yuko bishaka abakozi, bambwira yuko nabashyiraho itangazo kugira ngo babone abakozi, bakeneye abakozi byihutirwa. Bivuze ngo rero ndaza kubakorera itangazo ry'abakozi, ndetse n'ibi bigo ngende mbabwira icyo bisaba kugira ngo uze mwakano kazi. Murakoze cyane. Niba ari bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nitwe Rw'inkuru bakora rugakubonwamo.